إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. لبوتي أخونا أختون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي ميرودمه ممسكتوغا سلسلاكو ميكندوي إسلامي أدبتا ميناموغا ميكوريا كندوي دروستو ترين ميادوغا دروغا අලි අලවාදම හම්ජේෆාවනි හජ්ජා උම්රාගේ බයෙන් අදපතක බේගතු අද මවුදුව වණුම් කුරින් හජ්ජා උම්රාගේ මුහිම්මකම බේගතුන් අලවරන් එබජේ කොඩකොන් හදාන් ආකොල්ලම් එයි හජ්ජා උම්රාගේ එහෙන් අලකොන්තක බදායරු තංකොල බොඩු නුවත අහම්මියතුකන් ඉතුර දෙවේ අලකම එම් වීම hajja umraga algonomen me hifaattanje adabata nota kantak kuran hajjak gossa nota umra gossa kantak kuran ekashigimwa gota algonomen amadu kuraveto bedumaki ei ehen halatakavure bodak iskandenje ene kame ei hajja umra ki algonomen warak gina duwahu algonomen tene gina mihunge halatakami algonomen warak gina duwahu ගදාලා මසක්ක කොග්ගෙන් ගෑන් දා හොරුවාගෙන් හේද එක්කුරා ලාරි වර ගින දුවස් වන්දෙන් එමසක්ක කොග්ගෙන් ලාරි එක්කොග්ගෙන් දෙවේ තනේ අදි හජ්ජුනම එයි වරන් උදගුදුන් නුවත වරන් හනි ෆුර්සතකුන් අලගොන් මෙන්නත් දෙවේ තනේ දුනියේ කන්තත හුරි ගොතුන් හජ්ජතියුමකි කොම්ම මිහක අදි ලාරි හුරි කමකෝ එහා පසේ කමෙන්නු කොම්ම ගවමක වකි මින්වරක ෆුර්සත මිදෙබෙනි එහෙම් වීම අලගොනම දෙරෙන් ගින මිහුන්ගේ අතක ලාරි හුරිකම් ගාවියස් ඒ ෆුර්සත මිදෙබෙනි අදි වරෆහු එහෙම අලගොනම හජ්ජා උම්රාගේ වාහක දක්කායරු මී වරම් රණුගේ ෆුර්සත එක්කන් හදාන් කරන් බෙජේ හජ්ජත් දියුමකි ජීවම ලිබේ ෆුර්සත කි නොත උම්රා දා එලිබේ ෆුර්සත කි එයි රණුගේ ෆුර්සතෙන් ඒ ෆුර්සතුක බේනුන් එම්මෙ හේවගතුක අලගොනමෙන් හිෆන්ජේ එයි එකන් කුරුමට්ටක සමාදුකන් දෙම්වි බයි කන්ත මේ හජ්ජා උම්රාගේ අදබුත තෙරේගා හිමිනික මිදන් හජ්ජා උම්රාගේ අදබුත තෙරෙන් එම්මෙ ෆුරතම අදබකි නොත එම්මෙ ෆුරතම කමකන් අලගොනමෙන් හජ්ජා උම්රා දායරු kurun emme ekashegen wa kamaki emme muhim ekkamaki ei ikhlas teri tauba yakun taubaw ade hajja umra ekannun ehen alukanta kuran feshumu kurin ves misal kar ramadan mahan istiqbal kurai ramadan mah roda hifan feshumu kurin ves ilmeren hama warak gina nasihat dene irshad devane ramadan mahan istiqbal kurum gotun इखलास तेरे तौबा yakun tauba wash ade tauba umaki algon men emmenne jes warak gina faafata kurave bay em alukamaka kurimati la iru e kurin kureva wori faafata kun tauba ve ekama dera hitamaka Allah subhanahu wa taala hazratum faafusam edumaki ei e alukamun emme e alukamuge beenun emme furiyamugotuga hifumattaka waram muhimmukam ade tauba uma begatun Allah subhanahu wa taala qiyat quran ge eta tanegga ekamuge muhimmuka angade ekam irshad debba ekam amur koraba fave ekada wahi koraba fave watubu ila Allah jami'a la ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun niyatuka tauba umme siva koraba mani kamyab ummuge sababe gotuga e mu'minun ne tebami hun emmen Allah tauba washe ei tebami hun dinnawa nasibu dibumattake teba mihun kaamya bumattake ade nanaken salamebbe adi suwaruge veddevumattake ekamattaka kurambi kamaki tauba vun kamuga
miyatu ka Allah subhanahu wa ta'ala mi angavane em hajja umra dairo semme furtama sekama niyak ganna hisabun nota hajja umra daan tayyarwa hisabun algon men ebeje furiyama ikhlas teri tawbayakum tawbaba ei hama ehen anukan tawgaves kantak korma ilmeri insha Allah fadai den devana kamaki hajja umra ka adabata teren devana kamaki raddul mawalim nuata miistakunge haggakan aragana wefawa kamuga waanama e hakken ada kora mihegge haggakan aragana wefawa kamuga waanama hajjan wata umra furumu kurin e hakken ada kora ade algonu me furtama mi tauba mubarak dekke ega mi maagalotu kam yanne Allah subhanahu wa ta'ala ge haggakan aragana wanima ekamun tauba wa ekadaange kurma nahi kurapa kame pure munima ekadaan hazratun faafussam edewa hama efadain khalqu takum makhluq not ehen insanunge haggakan algona mennan aragane fa kam ga waanama algon tere ginami hona war ginan hama wa kame neengi namayus engigen namayus gastu ga namayus nuata oligen namayus sama kurewe kame ehem mihunge haggu takan aragane one pareka aburan aragane fa horedane nuata aniya kure fa horedane emiheke mudale nuhakkun keifa horedane nuata enum wes kodaka emiheke haggaka emiheke haggakan aragane fa horedane em hajja umra furumu kurin waram muhimmu kame mihunge hakkutan ada kurmaki e rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korwa fave ittaqul zulma teba mihun aniyaaverikama rakka terwashe emmihekan aniya dinumun emmiheke haggakan aragatumun rakka terwashe fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah aniyaaverikama ei qiyamat duhun wa andiri kameke eto munanama qiyamat duha timaya kulimte wane andiri kameke ei ehem mihekan aniyaarifa wa kamga wanama ehen hadis bas fulga ekale gefano hadis qurafa fave man kana indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm ehem miheke haggakan aragane fa kamga wanama ehem mihe timage akhage haggakan aragane fa kamga wanama miyadu emasal hal qurashe e haggo ena raddu qurashe ege badalu deshe ekibe فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه أي دين ميادو إحقتن أدا نكفي كم كوانا بدين إحقتن أدا كرام مجاني قيامة دوان إدوهم إحقتن أدا كرام علوان أتوكال رفيع فاسا نوننا ade miyadu duniya matiga algon menge haggaka miheko araga gatumun misalaka aburan araga dinote enum wes dotaka algon menne gellume dini algon men kotan emasal hoshali kotun nimmi algon menna ekkola den emiha misalaka e haggu ada korma ahapane timan kiyarange dakkan jani kotu misaka hukum kori waki meware dakka evaru dakkam vi rufiyaen heyye nota dollarun heyye nota enum wes gawmek rufiyaen heyye ahafana faharigga ekamako qiyamat duhum dollaren nota rufiyan nonnane dinaren nota dirhamen nonnane ehem mehumge haggutan ada korumattake eduhum algonmen atuga onnane echchaki ehatu bona woletuga onna hama ekani echchaki algonmenge he amaluta e woletuga en echchakun badal deven haggutan ada koreven e algon menge he amaduta e hakkutan ada kurumattaka ehem mihunna dem bijeni e duniya matiga e hakkutan ada nukoffikam gawana e miyeka hakkakan aragan ganefakam gawana salamatan nuwa duniya matiga kotun salama vias miyeka neengi duniya mati komme gotakon salama vikam gavias qiyama duhu e hakku eba yehe ada kuran e duhu mijeni e mihage he amal takon de dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis basfuga bayan kaddevani eduhum dinar dirham nuane den jeheni enage he amal takun enage akhaya enage haggutan ada karumattaka deshe den ehen didi enage he amal ta huswejje kamga wanama
den e ahaage nuba amaltan ena konduga eligen daana e amilla kuri heo kanta huswi adi hisa unos belleve tilafata arafa nues kiyadi huriya heo mata huswi evarum mes hakkutan ada nukurekam gawanama eenaage nuba amaltawge zimma e aniyawre mihaage konduga meleni emimo heo mata hussefa anekka nuba amalta ginawege midani den visnawa eena hisab belleve iru eena kinekam wan ade mihunge hakkutan aragatmaki ei wara nurakka terekame duniya matiga egotan hakkakan aragana fakam gawanama duniya matiga eena maru kurin e hakkutan ada koruman avaswe gannanga beje ennune qiyamat duhun ena wani banguru defawa mihe gotuga e rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehen hadis basful gahama migota mikanta wane kama bayan koddefawa hadis basful ga egota kurimatuwa miha sifakurawa wani banguru defawa mihe gotuga waragina heomal takagen ai assa emme fahum kantave nimigen daero enage huriya heomal taken hussefa adege itura ehem mihunge noba amaltavve seena konduga eligen midani em hajja umra kitamme gina diyakam ga vias ehem mihunge hakkutan ada nukura kam ga wanama hama e hajja gosken hoda sawaba dharma umra gosken hoda sawaba dharma hama qiyamat duahun ehem mihunna bahalan jedan ehem mima hajja no umra furum kurin ehem mihunge hakkutan ada korun ei wara muhimmu kame ei emihunge kibe maafan edun nuwata ege badalu dinu mali gotum vejja ege badalu misage enage ecche wakannaga wakamaga wanama ecche ngabara raddu kurun nuwata ege agu ada kurun nuwata maaf kurun maafan edun hagguge verifarado maaf kofi kamaga wanama den hisabun eti emassada haldu efa den ituran ekama haswaka nujehen nuwata badal deka nujen enames maafan edun nuwata badal denu etanu komme sekkame kurun jehene hen nuni qiyamat duhun enaya wara dera gote meduweregen hingadan ada den hajja umra ka adabadaw deren den algona me samad kon den je anek kamaki ei hajja no ta umra da meheta kura mudalaki no ta rufiya faasa ki ei algona men halal gotuka hodi mudakan yaqin kuro halal gotuka hodi mudakan yaqin kurun e Allah subhanahu wa ta'ala halal gotuka hodi echen menui qabulan kurban inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba wani amakasham allah ke he orangalu ilahe huriya uni sifatakun salam fawa ilahe ekala qabulan kurabane he orangalu echehi nuni he orangalu kanta menui ekala qabulan kurban e algol me hajja umra dairus haram fasa in e hajja umra dakam ga wanama algol me kibain ekan Allah subhanahu wa ta'ala qabulan kurban ade hajja umra ga algol me argina kura kame dua kurun enno dua kurun nota dua Allah subhanahu wa ta'ala ijaba nukurabane sababe gotugaves rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan qadfa fave ei haram takati kaaba ulu haram takati ka ulenya ei dua ijaba nukurabane sababe kam gaves ekale ke fana bayan qadfa fave ekale fana hadis kuraba basfule ke mana gave bo hevi hirafuhun tattalifawa mihako ei dature matiga wima sahara terega daturu kon ulunima ehem vefa enage bo hevi hirafuhun tattalifawa mihako enage diem machan neguma fau e haddawa bodukura vilahe mihen kiyafa dua kure namaves ena kaachsaki haram etchse ena bong genguleni ena boni haram etchse ena lang gengule annawunaki haram etchse ena ge hashiganu ena ge jismu hedi boduwa wani haram etchi kagenne den ena ge dua ijab kurabwani fahe kihinakun he ena ge dua ijab kurabwan ad mi hadis rasul furatama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan koddevi ei dua ijab kurabun e fursat boduwa kantate kamga ilmerin bayan kurabani bo he ve hirafus
irapuhun tatteli datura matiga umaki ei dua ijab koravun gap umuge nota fursat bodumuge sababe kamuga ilmen vidala fawani hame gota den naga dua koro ei bes dua ijab koravunge fursat boduwane kame ennamas ekanta kurma ekuga ves eenage rizuku ena kaachi boiche ena laachi haram gotuga hoda for ichche gotuga wegen midani ehem bima rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis koramani den kihinen heyye eenage dua ijab korabani mane ki ijab nukorabani haram ichche kaabe ule kamga wan timmana kamaki halal mudadun hajj nota umra adiyum hajj umra ga dabata teren hatarwana kamaki ei hajj diyuma tayyar uma adi hajju ge alukan ada kurumga umra ga alukan mes ada kurumga Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas terum Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas terum ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabawe innamal a'malu binniyat amkarawarun amalta binawage mani niyattaku maccase ena niyaggen kameke ena liben ena hajjam midani emmi hunna dekkin kamuga wana matimanne ki hajj nota umra waragina dami hek kamuga emmi hunna dekkin kamuga wanama ekan ekani ena hasilwana emmi hunna egene ena ki waragina dami hekka ennamas Allah subhanahu wa ta'ala hazratun ena ekam evves faada no evves sawaba darome nudibene ei enage niye ikhlas te noima niyen Allah subhanahu wa ta'ala khalis nuumuge saw ade misamanuga mi tedutan dannawa kam gawana wara bodu masale age gatuga dekkun terikam wara bodan eba wadigende wakin khasakon hajja umrage teriya technology ge zamanuga algona faseha mistakonna angala algona mehiri kauba karige photo naga Facebook anota Twitter anota henta kam medani engatu banana dekkun terikam nota mi honna dekken wara faseha vejje et zamani technology ge sabun algona menna libunu faseha taka ekiga ikhlas teri nuvumavves wara faseha ehama sikundu kolaki tere kolleve kala kame misaka kuri zamanu ga nama hajjanno to umra gos assa misto konna dimawi ma ewahaga dakkam mejen enno misaka holuwashi ga hare me hajja gosse meenakam koffe hare war meena fahara gosse me hajja ennamas mi zamanu ga wara faseha ama etana gossa huregen tawaf kuramu geful paadu ga baattagen photo naga dafa selfie naga dafa Facebook aliyema yoti dekkun terega hasil kore mis algona men warabboda samal kon denyen kame den algona me mitaga di fahapalam beeno kommehen ehen photo da komme mihaki ei dekkun teriyeke algona burani kino enamas ege tere dekkun terikam wara fasehen wanna ara fasehen wade daane den photo naga misalaka aila ga mihunna no tarattena hissa kolumaki e exaatu ko masale ka noeda misalaka ehmi hunna hajja umra diyuma hibbar dinum gotum miwara salikam ekkan Allah subhanahu wa taala ge gefula ziyara kormage wara iman ka margodawa wara hingama jehe no wara fakka kamekkan ehmi hunna bunedi ehmi hunna hibbar dinumattaka sama ekanda kurevida ennamas migama niye ei enage hituga onna echchaki ei samadukam denjehena kamaki emima algoname photo en leakam ga vs algoname ge niyen oti kinetto algoname hin oti kinetto mi algoname amilla nafsa sual kollun wara muhimmukam den hajja umra ge adabto teren anekkamaki daturuge bæverin gotuga nota daturuga eki ule mihunge gotuga rangalu mihun hiyar kuru ajja umra gosa makka ge ule ulumuga nota daturmati ge rangalu mihunna ekiga ulo den misamanuga kantatta hunna gotun misalaka hajj cooperation nota enumves gurupakun hajja nota umra dairu gurupu misalaka kotari taka mihun baha funner den ega emiha ikhtiyara no vedane ek kotari gole mihun den kotari ulunima ginafara rahmat terekam ufedi ekiga kantatta kurevetan al ennamas miga samalgam denje heba emihunna ekiga ule bayegge sabun ena etanaka e makkaen edia
මෑකණු බේනු හදාන්නත් තලන් වාන බය මිහුන්නකි මක්කා ගොස්සස් මිසක් අලුකන්තක මාබට සමාදකන් නොදී බයෆාර වියෆාරි කොරම බොඩ සමාදකන් දේ උලදාන නොත මිසාලක බේකාර කොතක වගත හේදකෝ ගිනරු නිදා මිසක සිංගරේට බොය එපද කන්තත් අලුකන මෙන්න අරගෙන පෙන්නන හජ්ජ උමරා දාමින් කරාද එම්බීම ඒ හජ්ජ උමරා කොස් උලේ උළුමුගා තිමාගේ අලුකම නොත තිමා එකමක් කුරන් එතන එමෑ බිම ගොස් තිබේ ඒ මෑගණු බේනු හදාන්නත්තාලා එයා දුර කසියාරුවගෙන් දා දියුම මෙදුරය බයික්කමක එකී උලේ මිහුන් හදාගෙන නොවන් මිකමන් අපචේ සමාල් කන්දෙන් ඒ දතුරුක දිමාව බයික්ගේ සවබුන් ඒනන් එලිබේ ෆාදාය ගෙල්ලුන් එබා තෆාතුවෙන් එබදේ බොඩ සමාදුකම් රංගලු බෑක එකී උල විජ්ජා ගිනයි මිසාලක හරමක් ගොස් ගිනේ නමාදු කරමන් එබ බාර් වලිගෙන් එබදේ මොත රංගලු නොත එනුම් බයකා දිමාවිච්ච කමකා වානම අලුකම මාපට සමාදකන් නොදී එහෙන් කංකම වගුතු හේද කරවේතන් එබාද මේව සල්ගොනමෙන් වර සමාදුකන් දේන් ජේන කම දෙන් හජ්ජ උමරා දායරු දියුමුගේ කුරින් ෆුරුමුගේ කුරින් කුරුමන් ඉල්මෙරින් උෂාද දෙවා එහෙන් කමෙන් එයි වසීයත කුරම් බේනුවා කමකා වානම ඒ වසීයත කොෆ්ෆ ෆුරුම් වසීයත ලියෆ ෆුරුම් එයි වකින් ખાસක කුරි සමානක කමකා වානම මේ හජ්ජුගේ අජ්ජා උමරාගේ දතුරකි එයි බයම් මිහුනවර නුරක්කාද දතුරක වෙෆෝන ඒ දතුරක මුද කුදා ඒක ඒ හේද කර හේදවා මුද්දතා දෙන් ඒ දතුර මතිකයි කුරිමති වයි කංකම ගුලිගෙන් අයියතෝ වයිෆර් බයම් මිහුන්නකි එම්බුරි අවමුගේ ෆුර්සතු කුඩ බයම් මිහු එහෙම එන මරුවේ දානති මරත් තයාරව ගොතෝ මේ දතුරු මතිකා එනගේ නිමුන් නොත අජලු අතෝ දාන කමට්ටක පුරි බෑග එන වසියත කුරන් බේනුමා කමක වානම වසියත කුරන් නියග්ගනෙෆ කමක වානම ඒ වසියත කොෆ්ෆ හජ්ජ උමරාගේ දතුර ෆුරුමන් ඉල්මරින් ඉන්ෂා දෙබා හොවේ දැන් අනෙක්කමකි හජ්ජ උමරා මේ දතුර ෆෙෂුමු කුරින් ඒ අලුකන් අදා කුරාන ග රංගල දස්කුරු හජ්ජු ගලුකන් වත උමරා ගලුකන් අදා කුරාන ග රංගල දස්කුරු අද බයිබේ ෆෝන හීෆා උන්නනි ගුරුපු මිසල් ගුරුපන් බරවසාය ෆෝන නොත හජ්ජු කොපරන හජ්ජු කොපරේෂන් ගෙන්දා ෂේහුන් ගුරුපන් ගෙන්දා ෂේහුන් ඉර්ෂාදේ මීහුන් ඒ බේ ෆුලුන්ගේ ඉර්ෂාතක ගිනපාරන් උන්නනි මාබොඩ බරවසාය අමිල්ලේ කුරි බෑග දස්කුරු මට්ටක මාබොඩ කන්දතක නුව කුරවේ අගීගතුක එම්මේ රංගලවතකි කුරි බෑග අමිල්ලේ වෙසේ හජ්ජු ගලකන් අදා කුරාන ගොත් දස්කුරු මිසාලක ඒ දතුරු මතික ඔලේ ඉරු ඒ ඉර්ෂාද දේ බේෆොළුන් දේ ඉර්ෂාද පාරක එනාය මේ මිස්රපව දාන නොත මිසක එන අඩු නේහි වගුතෙක්ක එනාය මේ ඒ ඉර්ෂාද බේෆොළු ඉර්ෂාද මුහිම ඉර්ෂාද දීෆව දාන මිසක පාහන දා ගඩියක නොත එන බේර කොලේ ගඩියක මේ හොටා තෙරේක මිසක මේ මුහිම ඉර්ෂාද දීෆාන දතුරුක ගොස්වලේ ෂේහක එෆතකන්ත ඒ මේ කුරීබෑග දස්කොෆා කම්ගා වානම ෆසේහවගෙන් දාන එන අලුකන් අදා කරමබ්බස් අදි අනේ හජ්ජා උමරාගා මියස්තකුන්න කුරවේ කුත්තකුන් සලාමව බයිෆර් ඔලිගෙන් බයි මුහිම කන්තත්තකම දූකොල්ලේෆා හොරේ බයි බේෆරොන්නා මිසාලක ඉහුරාම් බඳගෙන් හුන්නේරු කුරු මනාකන්තත්තකම ආරාකන වේබා මිසාලක මේ මීර් වස්තු අච්චි ගෑක හේකොන් එකන් දස්කොප නැතියා නොත එංගිප නැතියා ඒ ඉර්ෂාදු එන දිබප නැතියා හම මිසාලක මීර් වස්තු අච්චි එන ගෑක හේකි හඳා නැතිකම නොත නේංගෙම සම එෆත කුත්තකන් අරාගෙන වේ එෆත කුත්තකන් අරාගෙන වේ එබ ඒගේ සවබ මිසාලක හජ්ජා උමරාගේ ඒ අලුකන් එක්ක බාතිල නොවි කමුගා වියස් මිසාලක නේගෙන් කුරේ කමුගා වානම ඒක ඒ බාතිල නුවාන මිසාලක මේ ගස්තු කනුන් කමුගා වානම නොත විදියෝ දෙන් නොජේදාන එන් නමවස් ඒ අලුකමුන් ලිබෙන්ජේ ෆුරිහම ධර්මය තවාබුගේ බයෙන් එබ උනිවෙගෙන් එබදේ එපත කන්තතෝ සෝබ එහෙම වරම් මුහිම කම මේ අලුකන් කුරාන ගොයි
daskurun daskoffa e alukamaka fashayagatu den hama egota algon kurin feshumuga ishara kuri fadai mi hajja umrage datoraki mi algon men warak gina duwage muddatun ekkuri fasaen heda kokgen warak gina fasaen heda kokgen datane e umra kam ga avies nota hajja kam ga avies warak bodu harade koff algon men mi dani em evs be fulaku agegatu ka beenam noane eha bodu investment koffa eha bodu harade koffa e daturun node ekamun liben faadaage kuda kuda etikolen hifagen emuri annaka evs be fulaku beenam noane efaden kankura mihaki moya mihaki algon men bunavida liben bodu mimwarakun kuda kuda etikolen hifagen eha kina dar hedu koffa kuda kuda mimware ifagen emburi anna mihaki hagegatu ka moya mihe ema midaturuga beenon emme furiham gotuga hifumattaka algon men kore vidane wara muhimmu kamen nota kuran jehe wara muhimmu kamen ei gefuluga nota kauba gal masjid haram ga vihaas ginain namaz koreveto bedum vihaas ginain namaz koreveto bedum e algon men enge emiskituga koreve namadaki ehem miskituga koreve namataka pure sawaba dharma gotum ellakka guna itura sawaba dharma dibe miskite emiskituga koreve namadu warak gina misaka mimiskituga urugana miskituga mikura ennamada pure no ellakka namada masjid haram ga koreve ellakka namada evvaruge midan ennamadu warak gina sawaba dharmen algon men bahode emmima makkaya gossa namaduta kuruma haramat dang eha por samal kon nodi vyafari kan wata jaga jidda gossa gina wagota eka vyafari kurum ga note ehinkan kam ga hedako note kega kineru nida hotalu ga kineru nidafa oe teduwe fo koteri ga namaz kolluma pure namadu kurumattaga masjid haram adiyun hama ei waram muhimmu kame ni daturuge sawaba dharma emme furiyam gotuga hede kuruma wara emme furiyam gotuga e daturuge sawaba dharma hodumattaka algon men wara boda samadu kan denjene kamen ei hame gotak ehin algon takuru misalaka masjid haram ga namaz kuruma fawes gina wagotu hede ko kiyet quran kiyewa adi fursatu libecche kamuga wanama hama sunna tawaf ta kurum we sei hama wara muhimmu kame ege sawabun hama darumeya sawabu iturwegen dan ame gotu hajjak gosa minaya arafata adiwes e al masjidul haram ga eheda kura wagotawga hama duwa ko buruwan kiyewa heyo bas bune zikur ko bekar gotuga wagotan heda kuruma pure e wagotavves kommes kana sawaba dharma dibe kamegga mashhud mumki ei mi daturuga faada algon men invest kuri mi rufiya paisage badaluga vihas bodu faadae libene gotak algon menna kanta behettu mattaka kurun waram muhimmu kamenge එහෙම algonu hajja umrah adabta teren mi bayan koddevunu adabta adi safaru kuruko khudasa kon ali alwadana furtama kamaki tawbayakon tawbamu furihama ikhlase tawbayakon tawbawun hajjuge nota umrah ge datura feshumu kurin devana kamaki mihege haggakan aragana fa kamga wanama e hagge ada kurun timmana kamaki halalu gotuka hodafawa mudalun hajjan nota umrah dihum hame gotan hajjan nota umrah tayyarumga ikhlas terun dekkun terikan ekama dekkun terikamu vihaves durun hame gota daturuge bævren gotuka rangalu mihon ikhtiyar kurun hame yakiga wasiyate kuruma beenuga fa kamga wana wasiyate kuram beenu kamga wana wasiyate liefa wasiya koffa datura feshun hame gota hajja umrage alukan ada qur'ana ge rangala daskurun adi hama ehaku makka ga nota madina ga daturuga heda kora wagutta ge beenun emme furiyam gotuga hifa ginaginain masjid haram ga namadukon adi heyokanta kurumuga dikur kurumuga enage waguttan heda korum adi misabun miaduge mi darus kurkollana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk